बिहिबार शनिगले 1615 मा नापटेन्यङ्क 2364 मस्के कोरोना संक्रमण 3038 मा डिस्चार्ज चिन्नेमसित नेपालले कोरोना भाइरस या संक्रमित याल्या 1,64,718 ठ्याङ्गो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कथा बिहिबार 2364 मस्के संक्रमण पुष्टि जुगु ख बिहिबार थप जोपी मध्ये 1615 मा कोरोना संक्रमित सोनी गया ज ख ये 1338 यले 180 व खोपे 97 मस्के कोरोना संक्रमण खने डुगु ख मंगो 24 घण्टा दुने 9769 म सिगो नमुना संकलन जुगु ख अठे हे वंगो 24 घण्टा दुने 3038 म लंका अस्पताल लिहा वसेली डिस्चार्ज जोपिने गो ल्या 1,24,862 ठ्याङ्गो नेपालले 38,952 म सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन चुना चंगो वंगो 24 घण्टा दुने 17 म सिसेली कोरोना संक्रमण सिपिने गो ल्या 904 ठ्याङ्गो मन्त्रालय न टागुडो प्लाज्मा थेरापीया लागि कोरोना मुक्त प्रदेश सांसद पिन्छ यात रक्तदान कोरोना संक्रमण जुया गम्भीर अवस्था ठेना बिरामी या प्लाज्मा थेरापीया लागि सहयोग यागु नीति बागमती प्रदेश सांसद सहित टोली बिहिबार रक्तदान यागुडो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी भक्तपुर जिल्ला शाखा है वना बागमती प्रदेश सभा सदस्य एवं भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका एक सिटुटारिया शशि जङ थापा औषधि व्यवसायी संघ भक्तपुर अध्यक्ष नारायण प्रसाद भुसाल व पत्रकार रिला श्रेष्ठ प्लाज्मा दान या लागि छक्ल हे रक्तदान याना दिएको ख रक्तदान लिपार सञ्चारकर्मीले से खलासे प्रदेश सभा सदस्य थापा कोरोना संक्रमण जुया लायका वपिनेको हिया प्लाज्मा संक्रमित गम्भीर बिरामी या लागि जीवन दान जुई फुगुली प्लाज्मा दान या लागि रक्तदान याना गोटाका तयारीको ख प्रदेश सभा सदस्य थापा तयारीला कोरोना संक्रमण लायका दिपिन्छ थगु हि अठे हे सिटी छोयर गो सत्ता मृत्यु नाप लवाना चोना दिपि संक्रमित या ज्यान बचाइयागो उपयुक्त जुई प्लाज्मा दान या लागि हि बियागो ख कोरोना संक्रमण जुया लायका दि टुङ्कोपि सकसिया त न प्लाज्मा या लागि रक्तदान याना दित न इनाप याना दिगो डुगो ग्रामीण उद्यमी तथा आर्थिक विकासका लागि महामारी लिपा नेपाल या कृषि विकास क्षेत्रीय पुनरुत्थान गोहाली या नीति विश्व बैंक 9 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ ऋण बितेको दो रोजगारी या अवसर सृजना ग्रामीण बजार या सम्पर्क संचार विस्तार व उद्यमशीलता प्रबन्धन यायत बैंक ऋण बितेको अमेरिका वाशिंगटन डीसी जोंगो बैंक प्रधान कार्यालय न थ्यादिको दो नेपाली उत्पादन या त विश्व बजारे भसिकेको व सार्वजनिक निजी साझेदारी या भावना प्रबन्धन यायत ग्रामीण उद्यम व आर्थिक विकास परियोजना सहयोगी जुइथुङका बैंक विश्वास व्यक्त यागो दो चिया कफी फलफूल व वासथे ज्यागो वस्तु या उत्पादन कोभिड-19 लिपा पुनरुत्थान जुई थका बैंक अपेक्षा यागो दो ठोनाप एसियाली विकास बैंक एडीबी प्रदूषण रहित याना उत्पादन याएको नीति नेपाल सरकार या त 1 करोड 47 लाख रुपैयाँ अनुदान बिगो जुगो दो मिचाकोसा वातावरण व जनस्वास्थ्य असर मलाकीगो कथ प्राविधीय उपयोग याना अपा उत्पादन याएको नीति बैंक अनुदान स्वरूप ठो रकम बितेङ्गो निर्णय जुगो ख नखया इलेन विकास निर्माण या निरीक्षण किपु नगरपालिका प्रमुख रमेश महर्जन मोहनी नखया इलेन किपुली ज्वाचोंगो पूर्वाधार विकास निर्माण या जया तकया निरीक्षण याना दिगो दो नगर प्रमुख महर्जन नगर दुने ह्यानाचोंगो तिथि योजना स्थलगत रूपमा निरीक्षण याना दिगो ख थोचले नगर प्रमुख महर्जन त्याले ज्वाचोंगो लन्थलान याइगो जया स्थलगत निरीक्षण याना दिगो ख नेपामिया तजिगु नख मोहनीय इलेन वे वनी यात समस्या जुई कथ ले तयातगो निर्माण सामग्री फक्को याकन चिके कथ निर्माण योजना सिदेके त सरकार वाला तेट निर्देशन न पियादिको दो ग्राभेल यानातगु सटक व सटक क्यासिथे थासे तयातगु निर्माण सामग्री चिका मेथा टेगु फलेसा निर्माण जाय हे याकन सिदेके त वेकल निरीक्षण या इले निर्देशन पियादिको ख कोरोना महामारी डथुई साहित्य सम्मेलन तजिक विराट सम्मेलन विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठी ठुगुसी कोरोना भाइरस या महामारी डथुइन तलेजु बैंक्वेटे राम मन्दिरे nye गुकोगु विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन तजिक याता विराट कुठिया नाय महेन्द्र गोपाल कर्मचारी सभापतित्व उगु सम्मेलन जोगु ख सम्मेलने सुइन्याम साहित्यकार तेस प्रत्यक्ष सहभागी यागो ख उले जक सित्या व्यवस्था याना सामाजिक दूरी कायम याना जुगु ठो ज्याजोले ठुकुसी नेपाल भाषा विषय कया उत्कृष्ट ल्या आयादिम केन्द्रीय विभाग कविन श्रेष्ठ व एसई परीक्षा नेपाल भाषा विषय कया उत्कृष्ट ज्यादिम विद्यार्थी जगत सुन्दर बनेकुठी चाग डल्लु या सुस्मिता राज भण्डारी मैजुया त विराट सुरत्न शिर्पा व विराट
पदक ल लागु ख गुठिया नाय महेन्द्र गोपाल कर्मचारी सम्मानित व्यक्तित्व हना पौना प दा शेर्पा देशना दिगु ख विराट नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन गुठिया पुलाम नाय साहित्यकार प्राध्यापक गोविन्द मान श्रेष्ठ मोपहा या ठास उलेजा सम्मेलन या उलेजा याना दिल जाजोले बोयकल परम्परागत कायम याएको लागि जकम्म खुसी सकल भाषा प्रेमी व साहित्य प्रेमी प्रेरणा या लागि न विराट यागो ठुगु जाजो या त चोछ्या मा तयारील प्रदेश नम्बर 2 ले शुक्रबार सार्वजनिक बिदा प्रदेश नम्बर 2 ले कार्तिक 14 गते शुक्रबार सार्वजनिक बिदा बिउगुडो इस्लाम धर्म या प्रवर्तक पैगम्बर हजरत मोहम्मद या बुढिया अवसरे प्रदेश नम्बर 2 ले ठौं शुक्रबार सार्वजनिक बिदा बिउगुडो प्रदेश नम्बर 2 या मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउत शुभकामना वक्तव्य जारी यासे पैगम्बर मोहम्मद या बुढिया अवसरे सम्पूर्ण इस्लाम धर्मावलम्बी व प्रदेशवासी तेर भिन्टोना देशना दिएको दो पुतली बजार नगरपालिका 6 पुरीश्वरा या 29 वर्षीय सूर्यबहादुर गुरुङ या त दाया स्यागुदो पनि मित जुनागो थका स्याङ्जा प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी जानकारी ब्यातिको ख प्रवक्ता अधिकारी अनुसार जोपी पुरीश्वरा या 34 वर्षीय ताउके धाइम इन्द्रजित गुरुङ 34 वर्षीय गिरे बहादुर गुरुङ 24 वर्षीय किङकङ गुरुङ व 28 वर्षीय सन्तोष गुरुङ ख मंगलबार भवानी पुतली बजार नगरपालिका 6 टेक्सार कोल डाँडा पहिरो मादक पदार्थ सेवन याना निगु पछे ल्वापु जोबले सूर्यबहादुर गम्भीर खापाजुको ख खापाजुमा गुरुङ या त मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा वासा याएको जोले सीको थका प्रहरी जानकारी ब्यापीको ख तिपर बस या त थक्कर नका पाल्पा या च्याम खाइते जुगुदो पाल्पा बुटवल सडक या सिद्धार्थ राजमार्गे लागु तानसेन नगरपालिका 7 बास्तारी तिपर बस या त ठक्कर बिउको ख दुर्घटना खाइते जुपिनीको लुम्बिनी मेडिकल कलेज उपचार च्वाचुगुदो पाल्पा बुटवल या लागि छुटे जुगु सामान डुगु लु 2 ख 3067 नम्बर या तिपर बुटवल पाखे पाल्पा या लागि छुटे जुगु लु 1 ख 9982 बस या त ठक्कर बिउगु जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पा जानकारी बिउगुदो दुर्घटना बसे चालक रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 या 45 वर्षीय केशव भट्टराई रिब्दीकोट 1 या 23 वर्षीय सिलकराम बिक वहे थासे चौम 58 वर्षीय चन्द्रबहादुर सुनवार व बुटवल उपमहानगरपालिका 3 या रूपन्देही 16 वर्षीय पूजा सुनवार खाइटे जुगुदो अतः पूर्व खोला गाउँपालिका 3 या 32 वर्षीय हिरादेवी राणा रिब्दी कोट गाउँपालिका 4 या 34 वर्षीय शेर बहादुर थापा तिलोटमा नगरपालिका 6 रूपन्देही 71 वर्षीय दुर्पाता गैरे नगर नवलपरासी या योगेश खर्ती खाइटे जुगुदो बेजिङ फोटो प्रदर्शनी नेपाल टिम चीनिया राजधानी बेजिङ मंगलबार निसे अन्तर्राष्ट्रिय फोटो प्रदर्शनी सुरु जोगुडो छिनु टक न्याइगो फोटो प्रदर्शनी विशेष अतिथि राष्ट्र टिम कन्ट्रिया रूपे नेपाल यात्रा प्रस्तुत यागुडो चीनिया सांस्कृतिक व पर्यटन मन्त्रालय व बेजिङ महानगरपालिका जनसरोकारिया मङ्का घोषाले उगु फोटो प्रदर्शनी जोगु ख फोटो प्रदर्शनी नेपाल पाखे प्रतिनिधित्व याना चोङ्गो साइने नेपाल मिडिया सोसाइटी विश्व सम्पदा ढलखे दुठेना चोङ्गो नेपाल या सम्पदा क्षेत्र लिसे चितवन व सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज या नेपा स्वया अप फोटो दुठ्याका टगुडो प्रदर्शनी BRI विश्व प्राकृतिक सम्पदा त अन्तर्राष्ट्रिय फोटो प्रदर्शनी थीम कन्ट्री या रूपे छौ जक दिए नेपाल या विशेष प्रदर्शनी कक्ष या व्यवस्था याना टगु दो नेपाल सरकार या त छु कथ या न आर्थिक भार मलाई कथ थीम कन्ट्री या रूपे नेपाल या प्रस्तुत या कथ निशुल्क रूपमा ठाय व्यवस्था याना टगु दो फ्रान्स या निस सहरे चक्कु आक्रमण सोमसित फ्रान्स या निस सहरे चक्कु आक्रमण लाना मोटिन सोमसिगो ढका तयारीको दो फ्रान्सेली प्रहरी अनुसार आक्रमण यको मनुट घापा जोगो दो ठो आक्रमण ने फ्रान्स या चर्चित नोट्रे दाम चर्च लिक जुगु ख प्रहरी अनुसार ज्यान मोपी मध्ये छम मिसाया छ टेना टगु ख नि सहरिया मे क्रिस्चियन एस्ट्रोसी पत्रकार नाप तयारीको दो संदिग्ध आक्रमणकारी तेस पटक पटक अल्लाह अकबर ढागो ख आक्रमणकारी पिन्छ नियन्त्रण कया हुनागो ढका तयारीको दो फ्रान्स या राष्ट्रपति आतंक विरोधी टिम ठो विषयले जाँच सुरु यागो दो निस भूभाग मध्ये सागर या तट डुगो दक्षिणी फ्रान्स या छगो सहर मुख्य सहर ख आक्रमण लिपा फ्रान्स या सांसद शोक व्यक्त यागो नीति छगो मिनेट या मौन धारण यागो दो लिपागो छु दे फ्रान्स या निस सहर खतरनाक आक्रमण ने
तयाटगु सिकारे लाना चोंगु ख सन् 2016 अन छम ट्युनिसियाली ड्राइभर मनुतेत ट्रक केउ ख ठोकटना 86 जनाया ज्यान वंगु ख ठोसया छुदिन य फ्रान्सिया राजधानी पेरिस छम आक्रमणकारी छम शिक्षक छतेना बेगु ख उकेया एक कने खुनु चर्चे सामूहिक प्रार्थना याना चोंगु क्रमे छम पादरे या ककुटेना स्याना बेगु ख नेपाल भाषा समाचार या बुख ठाउँ त थनिएको चागु दो ठाउँ गु छिगु दि फिजुमा आयत ब्याग सुबा चेमा भ्या